Kini kita surok ba ki bakin sai tam la ni ki top highways jogri India ke jongi begini pej bakan jilla Meghalaya ka hap ka thop ka bakat no. Kublai perlong ngadi Feren Rani ndam ta ka Forefront Media ba hakani khlimat ngini keren kita ki spotli ki surok ba ki bakin sai tam la ni ki top 10 highways jongri India. Tinre haswa bingin le syakata ka thop jong ki spotli ki surok ba ki bakin sai tam tengin ni pej wa ki surok ba hak jilla ke jongi. Hak jilla Meghalaya ki don hadu santli ki surok ba kata ka bangiong ki National Highway. Kini kilong ke National Highway 6 na Jorobat sa Jowai, ke National Highway 106 na Shillong sa Nongstoin, ke National Highway 206 na Jowai sa Melim, Lingma ka Dauki, nanta ke National Highway 217 na Paikan Shadu Dotnoy, ha Assam Lingma ka Tura, Dalu Bakmara, Rongjeng, Baddamra, ha Meghalaya, magka National Highway 127B na Surampur, ha Assam, Shadu Nongstoin, ha Meghalaya. Yakini surok la pentrade ke National Highway Authority of India ni ke NHAI hapo ka jingkmi jo Ministry of Road Transport and Highways jong sarkar India. Nalor kini ke National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited ni ke NHIDCL ru kadang pentrade ya shipotli project hak jala ki badon ya ke jingjrong ke balong 4.1 kilometer hak jing lut ke bakot 1000 km tingka. Karkum ke kaipot bala pelai ke tanat road transport and highways jong sarkar India jong senam arjar pulai ke sarkar kelada ban mang hadu lai jar praspa arpu klur tingkan dak bentak har artli surok red kiba ke jingjrong kelong arpa nyuk saw kilometer ke ben pentre dak NHIDCL hakan ke jela ke jongi nakani ke jingtre kelayat chaprang lakumba arspa samsaw kilometer ke surok bar ke basa ke bolong arpu kilometer on sa pentre kam hadin. Bentrei kini projek kuma arspa sanpu pra poin arpusau klur tingka la pelut bentiet jaka khal pra poin arpusau klur tingka banyo forest clearance lai penyup khnai klur tingka nak benta ke authority engineer but arspa khnai poin arpui klur tingka nak benta ke civil work but baro ke kentup lang ke pois ke sanspa nyup khnai poin sawu pra klur tingka kawini kini surok kabala pentrei dak NHIDCL ke dek surok ba na Shillong sedauki kabala pia hagi South League benta dan iki packages hagi jinglut kebalong kendai spa hinyo poklur tingka. Hari kini ke projek la tingkhu mau siang no hadian balahaban pensangi shipor ya ke jing bentre na benta ki light league benta namar ke jing mino shipping por ki company ki ba pentre ya kini surok. Kitu kilong ki jinglong jingtep kendian na kaliang jongi hakabai day ba ki surok ba hakjela Meghalaya. Dimenta ngini keren halor ki surok ba ki ba bet bagi bahatam hakari borok kawai bagi nepet ke jela jongi kapai hakat thup ke bakat no la ban chukdo hangni bakat kum ka kai phot bala pelai ta ke NHAI hu banai leber arjar phuwei kuma arspa khnai tili ki surok ba kila pau hakat thup jongi surok ki bakan sai tam hakari tungin kmi mentai ki spotli ni ki surok ba ki bakan sai tam hakari kat kum ka NHAI Kebening kong kedai ke 6 lane National Highway 48 na Ahmedabad Shadu Vadodara Gujarat ke Bajrong kumba shispa r.5 kilometer kini ke surok kawan ningkong kethup ban itu ya ka kum ketak India's best highway. Kebar kedai ke National Highway 66 ke Penyaso ke Jela Goa barka Karnataka. Kebalai kedai ke surok lani ke expressway NE1 na Ahmedabad Vadodara Gujarat ke Bajrong kumba khnai pulai kilometer. Kabasaw ke National Highway 130 ke Penyaso ya ke Simga Shasargaon Chhattisgarh. Kebasan par ke National Highway 211 na Solapur Yadeshi Hakajila Maharashtra. Kebahanriu ke National Highway 48 ke Penyaso ya ke Krishnagiri Bakawala Japet Tamil Nadu. Kebahannyau ke National Highway 47 na Godhra Shadu ki Jaka Khapo Gujarat Madhya Pradesh. Kebeberapa ke National Highway 4 na Bangalore Shadu Nela Mangala kebadan hapa Jela Karnataka. Kebakandai ke National Highway 44 ke Penyaso ke Islam Nagar baga Kathal Hakajela Telangana. Barka Bashipau na kani kathop ke National Highway 33 ke Penyaso ke Mahulya barka Baharagora hapa Jela Jharkhand barna Bahagora Shadu Chichira Hakajela West Bengal. Begitu kilong ki spotli ki surok ba ki bahatam ni bakan sai tam hakari hakabai day baka jinghe baka jingkelu jong ki surok ke jingdon jikilat jingeda ke jingdok senyang syakaroi kapar jong ke jela bar keri hi bro kawai kin ma pai ba baka ne kam kentho bi ki surok snong namar ke jinglong jingman ji ki surok snong kalong de kumui pat ke ba le sing sai keren hakawai pat ke por tikum baka pau hang ni smusi benong baka jela Meghalaya jongi kambat chimlala ban pau hakani kethup jong ki spotli bat phinnam sngu lingo ru bakam pat chimla mi watanga kethup jong ki arspa khat khnai teli ru
Ku mengitip ba kejela jungi kedai kejela ka ba internet ka ba don ki lum ki wa ki jaka ki putaru ki ba isokun hakaju ka por ka don ru ki lenti ka ba penyeso ya ki wei bagi jelah ka than chate lamingi jongkeri ke jongi hot ni kirmen bahagi senam ki banuan lese ling ba ka jing train minat jongkini ki bor badai khmi ki surak ba jongi kin pau perthai kum ki wei ni ki jing sna hakari ki blano senyang ska suk kasan kayat ke yeng bat ka tri ka ta jong pat ba jong ka jela ke ki jing smong jong phi hakani ki benta philawan pasat jing mod hapo jong comment section so sisien adi Fernand Rani tentang Full Front Media Kulish bon